Raja ni hula-hula nami raja tapu bolon. Raja nami raja bolon di hari nauli di bulan nari ngadi tau palom meanon. Di bagasan iti kiro hami pargeleng kamuna barga bajaidan. Lahu pasang apok kamu raja ni hula-hula nami. Ema marhide-hide raja nami dinang majalo pasu-pasu pardong asaripeo. Anak kami nagabe helamu borumu gabe paromain nami. Marhide ima raja nami di sakabe rohan nami di hari sada rion. Neng pasangaton nami matur raja nagok hatana raja nami rabu pinulun. Molotum sumonop raja nami sombaniara sombani hum tudu-tudu si panganon. Na boy terpasangan kami pasangan pokamu raja ni hula-hula nami. Raja nami hatani si dua-dua mahata honon nami. Asa titin na martoba bola rota magorra. Otik sesadia na pasangan kami pasangan pokamu raja ni hula-hula nami. Tuat dari batama manggohi pasu-pasuna. Asa pinasuna raja nami. Gabe mahami anak komuna na pasahaton. Oras mahamuda hula-hula nami nama calo. Sinong boleh mahami? Tagalang. Gabi mga raja ng buru. Gabi tulang. Sa mula to hamay turu-turu si panganon. Ang giyak ma di dari debata di hamu sikat nun marloping gada. Asa doon na lima to hamuna. Asa makon na hita saluh na marhula buru. Di Oktober nakingan hela do buru nami majalo paso-paso pardong asari sa bagas noron itu hatay. Asa giyak matong gabi keluarga pangihuda non naolo ajar do naolo suduran. Bakatiki neneng bro. Isok kami nung asahan kami itu berguna lama mambon dek kasi mudurudur dek kasi aing na minum aing na tiyo asa mudurudur mga mo tudulong mudurudur matuduruan madalah ya kana rekod tudulon na riyon asa dohonon nami ma tuhamu na raja na umburo namin lumopi madihela namin do tiburo namin asa rakain na bulong ibotik siguro ito balia sitok kama na magkulit kami hula-hula muna tungino pinabuhin ito papatukan namin na susadiyay asa dohonon namin matitin na tinaw magulang-gulang pangarahok na maulot ito sa ngoni din kasi mudurudur na pasaan kami lapanganon muna sa duhat tama na mangguhi paso-paso na Matutunan ka namin. Pero Saan ka tanong ba ito ma? Dari nauli di bulan dari yang di masalah kasus-kasus pengennya saya itu kami dapat restoran itu atas dekatan datang ke datang lagi kami dari ujian Sulang mo hula-hula namin ulan ni Uta. sanda bisa kana boru amak boru mereka muncul percumuhan. Nang boru mereka muncul percumuhan ni percumuhan. Dengar menang kepala sabi sini percumuhan. Mau tuh tiga be, gue mabardalanan no. Becoletku. Percumuhan tuh son. Buat lucu percumuhan. Cuci tangan. Sulang mo hula-hula namin ulan ni Uta. Ulan ni Uta. Situ orang pusuk beringin. Si Toru Sinikala. di hamu na raja ng buru nami. Asa buh kamu jo pirit kusokjo asa Kaholoni kami, dengan tubuh nami, boru nami, ali-ali nami nak sanguni pariban nami. Mararu sudah mata Roma amula mengurupi kami, nuka dari kami macam orang Romana. Baru musik nami, berdamang kodam nama musik. Siap-siap. Oke bang.
Molo tulang namin ang kasilitongan na sa lubang marubo. Molo tulang namin tulang dua silitongan sa simarukpopu. Nung kami sa kabartuang raja nami. Itu sa luhod na hula-hula namin. Molo tulang dia be raja hula-hula. Molo tulang siya dia be huwat namin na margingi mahuguraw kami tulang muna. Na margingi mo tulang namin. Si Hasan lubas si Babia. Doon siya kompak. Doon di bawah puniba, kaya ma tutu tidak nyerahata. Lubas si Babia doon siya kompak. Gabi, di bataka Na margingi mo tulang namin si Hasan lubarida. Tinggan mana ubal ke channel de patu pauta, jika nyerahata, ya separan ni punya punya gari. Na margingi mo tulang namin si siya sa bungan ni Huta. O para ni Okumarsay. Aka hagabeon, do las roa, do roa tokat kinanin go. Na margingi mo. Tu hula-hula. Hula-hula nami. Hula-hula ni anak nami. Siahan. Hula-hula nami silaban. Hula-hula na po sa silaban. Silaban. Hula-hula nami. Hula-hula na wala lagi silitonga. Silaban kasahan. Siya na inang kaputaruli. Na Asasudukku memarga asa bidoto pertunjukan. Ya muna ama nami marga hama mamam. Itu hatam. Ya muna. Marga simajutak. Matakas dobo hamu na marga simajutak go kadano. Dari sadarion dari nauli di bina naudion imana ni dini pamurut tadi so tiki udah laring ganon mulai sadarion di sumata toho mahita sada boru di boru nabi otak bodoh jala harima pagitubu harima pagitubu mana dia teh udah bersogot mau hari di jolo aku meribuni mau hamuri dituli aku meribuni saya sudah orang dia bata tua kata kedang ro saya kalau lalu 5 dari bulan gelek tahun asama tuh kita tong juga sambil siroha do di keadaan jadi pe kalau nggak itu tua dia tutur mahita naing bahadul naing itu apa tunga gudang Ruzal habis sinabu iborut tay mulut tusoni pe akanang nabu pasah tabi sinamotot di hamu asimaran di bata seulan nadik di baulan ni tidak maduk bot tersugut lalu bisungon buima rupatta dekatik kilangro asa dokon na tutu meron nabi asa sititi bokama golang-golang pagarahu mulut tusoni pe nabu pasah tabi tu hamuna raza di haru dinami simatita saya amat tadi batama nama jual gudang pas sudah hidup buat kami kan gitu Pasal do tiuri pikiran do tiuri hari di bagasa tiuri bagasa tahun ini di selani anggi doli nunggu ada hai berison tuar di buruk tay na mulai sadar ada kita anggi doli na sisa ada kami yang kita ton do sisa ada boru pakai no herap tahun situ anak matong buntong do tera tato karen ros tu bol karen salam tabari hida aka sila sini rohai dia selani aka angki doli di bagas tikyon nungo do rohai we or ni boru dei sai manamyak pemahina pakaren ro asa solo gabe solo mamora to karen ro horas mahanami angginami horas mahami hamuna jadi hamuna bo nungo do rohai we tuhormu na sisa dabur mahami doha taka amung mon
yang giat matong bakar neng ro buru di ho bono ro ho tu urak ning uta ada buru takabut tanong bono juta maura boleh mo jotong cuma sa bisagacakat masukot kami dong bertulung kan urak tu lah tulung sini kan bono lihat boy paling gerun na alay mo subuh itu apa pero ate mereda alay pas suruh ala aku bono bet kami dong mere di bagasan tikyon pastor nami kami renggul keluar kena bahagia mah untuk kalian ro si dua anak mau si dua bau tu dua leso asal semua nikol si dua mah tolong nami bintang marulis idol berdua anak petung rulis baru betul torok dong aku main totok sama tua iya matu nak pura tahu marangking masih rangmongan tung malang di dia be baru kurot mereka kemaringanan tortita marang si ngomong dibat tukang kujur mah itu pinitabian duria baru ku dok mereka kumangalaka saya totong mah dapat persaulian saat person saat patwaknya nungau tolo halme di bagas tikyon tu orang baru saat mau beras jaga biar Sama sisalang kami dohot hari nami marga sebejutak bedamang ma musik hatak kusi pada deh. mata bentuk kamuna di abang baruku si madoni berukon abang baru setewi kalau tangis so gabilu mundur hakku alana mungkin nak kasih tahu nono saru baru kita kena kasih tahu nono ala emang iru aw saru tutup pakateo nang baruku las roham hari pasar tobe anak kompor hela nabiong baru di hararo nami di lotare balatikyon nung ngagok las niroha guk dami jalaguk akka si ingoton di loton di so namang baru rodo hami mabuan
ulosmu imana margoar ulos pasamo Panginoon nami tuamata na martua de bata asa anggia tahun ulot na sadarion asa dilehong madiho ahibaso gajang yumur dohot silas ni roha ulos pasamoton partademon ang urusan kami hula-hulap tapubulon bahwa nong dipasohoto anak mi dialak maburu nami buru tapubulon diselani kelas maroham dilihot Tuhan ma diho akkaahan na hinir miroham dilihot Tuhan diho gajang numur gabi masaluh na o parami jalan giyak ma Panginoon nami gabi buru namion gabi parumain siwa tua di hoon diselani ang buru asabang hatta milaw pasahaton urus pasamot tuho asa dohonon nami masongon na ito tua asa dohanu pama patubu-tubu lubu atau hati di patubu-tubu horbo tenggeng maho amang borokku pairing-iring pahopu sahak maho tunamar nini sahak maho tunamar nolo asa emesta batua ma perlingguman ni si borok amat dari batama si tua horas maho amang borokku di parorot asa ni sulu ma sahak matubotil di 3 ras kupasahatan itu amang boru ulos pasamoto sahak mangong penggabian lasihu madohot parhorasa para musik nami musiknya sayang dia masih gajang umur hamuna jala si torok pinopar 7 luannya bintang narwiris obuka sumorok anak pedi kamu hela kudo boru kuliris boru peliak torok asa pangka asan patiko mangudur pitopi ni tapian tu dia hela kudo boru tu mangalaka saya kusima dakota tufaksau saha di so rumah saha kebahagiaan bangsa tot nami mau doson tua makelano boru saha mamugabe jala korasa para musik nami dekamu edene
gabi mahal lapor lelaki gabi mahal gabi mahal gabi mahal lapor lelaki. Musik, pegang banget. Ima di namang hudurong hela nami do guru nami itu bagas joroy laho macalo pasu-pasu pardongas saripeo ang dia matong martanda sungon dian masih patudus mongodalan dalam nami hula-hula muna martangyang tutuhatay asang dia tujulan narion gabi si walas ni rohay dito ang atongan ni keluarga ni marga simba kecaitan dilas ni roha nami mo nutuk sungon dia be ulos na kasahat tami tu hamuna man hamarang dilumuhi manang diberekku bapak si Judika posdoro hakku naulo manuturi naulo mengajari suak somoni nang di ibotok bukuruku umak si Judika umak ina di jabu pertarik cuma mitok maho para maksubalunong nabuhi ho mengajari akan tinadohong mo ho nama ina na itoku tangyang nami sihat maho kajang umurmu maturi-turi si maduami asang giat lam tunggajang na umur ni masuhut lau pahudi utang suri akapinaparna asabu itu dibering kepangabahan nek si pasatom itu bata Tuhan lalu toh mung sudi keluarga suak semoni dia hamu namar hawarangi peparan ni kejaitan haminan dison batuduhan las nirohanami gajang mabalita gabi gajang mabalita horas gajang ngomurun no tujulan nyariok di tupa amatan namar tu di bata asado horon nami adu halipong may nabatubuto hulu lupu adu hari itu gudu horbo nang sorma tu mahamu bairing iri pahokku sahak mahamu namar nidi sahak tu na marnono asa sa sulusan au sapian upasa tami urus naga jamon mangulus ibadah mon horas mahamu sa luhuna tupang gabian do tupang horasan sidok putih ka parang singay bekam ale langsung mati Kamu singay. Las nirohat tadi sadario di ko berekku bolo bereng do nasa lilingog ko dukutad ko koma tolma no punju bereng jala ikut tadi dari masugot aduan di keluarga dah ka berekku nak soalan ni marga tatubulong na keluarga ya kita berekku mo so ni nang di baruko martelepon do siri ini nasugutan si dia na ron na muliin boro tatubulong ido ikku tang nahumoto yan warmo inang si Diana alahom mahoro atarang ni buruk kusak kanan jadi manupak ma mangkonggong mang top dimu tong napotarok at imana hato nasa umur hamunoain sa dia umur mo sonari sarupang araw umur mo te udah kan jadi
artina asa hodok bisi asa mano mo sudah katang yang mau kahamu na marbari bat julon na riyon asa tubulas ni rohanami akka dihami hula-hula munon ade jadi paduluhunok ko may diharorok ko sa deriyon ng benar na tang natarbay na hero disong si jalo titin marakot dohami di onaronggu jadi inamudah manang nagtuang manangisan natin ilo pas bawah aku bui tarulahu bisi tinggan do disot tinggan ulido sa deriyon jadi manang samudi baharoro nami manopat tu di batama sa luhub na di pasu-pasu hutang sa luhub na akahata pasuanida manggonggong babarin na patudon nami atau mahamudi ligatorong na tujuluan na riyon asa dohonon nami songon nadok nila dua-dua tudak lapak nila tutus korong duduk dua anak mahamu masugot aduan sila hatu penduduk bata sa may tulungan muna sa rumah dua pasah menabay bapak itu Muna tema di batuan namin nahudabot kami di Pulo Sami. Alam kata bulu doa minaron. Benamang jo Laguna tapul na bulun. Bang Rabio sa maksud kasi nama. Daw kasi na ba? Atong bay majudena marulubulo terduki. Abe na kusawer ro nakikam. Tatulak. Salina ito Bay ma marulubulo terduki. Ilo. Tanda na tulang ibar musiko ang tersiyo mo. Tinggal lebih kan. Oke. Musik. Ya, tinggi sana siang ng sinay ka sa kabatu. Masih bodo ako itang karong tayo. Darjo leba akan sumala.
tahun kamera lekku motor sudah terjangan lekku berbiasa rolai di sebelumnya ngarong waktu lain ada yang marwa hari notenggan hari naudi mengajar malekku kami siang PT Serbia di borong-borong mengucapkan selamat hari kamera lekku lah so ngarong upazara di bahasa kami tak kami aliran ina di tongah-tongah ni bangunan badan guna tuna sudah disirang kami guna masih bonggoman giring-giring mena botas-botas sesuai si korum ibu nga anak lekku so itu ku ngiring-ngiring bu mena mga anak korum melihat mah dia disokan lekku enang menurut terjun lekku asa bahagia tong kami bahagia tong lekku di amak permusik nami kami berkawan jamang nari buri kami kita iso roh akas sadabi roh hatta melihat kami sadari untuk perwakilan balas roh kita Allah roh niat itu kita itu lain itu sesadari gitu sangku mana beri itu orang saya kesalahan maka asmiro atau juluan Mario saya giat itu lo to lain saya jujur banget lah dari roh kita lain roh itu dia dah dia nak mau ingat mau itu dah ingat kecil jangan ingat panggilan ini dah hilang pang itu betul kilo ni itu dah masih lalu mengaji itu dah itu Warita horas balita gabi terus bagaimana bisa itu ikon amati atau bisa hangi pada lain hal
Bisonlay di kami do ulas nagajak sa taro Rabu perhitian do lay mengulas segala mula mengulas tadi bulan berapa saat to tuan tayra to yak lanan agiat matutu songon gajang ni ulason gajang ni pinoparmu gajang ni berbunat tujuan ni areonan itu nami las torok rabunas sa torok rabun ni ulasonna pinoparmu tujuan ni areonan tilagang iso agiat matutu berhiti di pasata menon ulas sinabat konon ulas satani otongan lay muna lay saya dia sabuton matlamu hagabiyo tujuan Mario anak tuan perwade semua dari nete tua maronan nani bintang dan numeris koping semorok anak tidak numeris tujuan Mario naik turun kata kubur ke atau korok pinatikon huzur matutu itu pinyarian dia naik turun ibatot mengalap ke sekurisi madapotan persalian sa sonu sa matupotean bahasa tangan ulas ngajak setorok rabon oras malay kudo ibatot zala gabiat jadi semua lima diangin apa dinami sa kami jo ulas sigajang rabon betang majo musik mapatusi sabar doa laiku na berju berjuang di botongku taman jaro barilu doa berhasian di dalam dainami jalan saat matu sisi sok. Lagi bantu Tuhan kamu. Eda, tujuan on, yang bersukacita meda. Jual membau, bersabar do, amang, mengacu edok kon, namanjan on. Alana, edok kon, baru siap pulang do on, ayo bawa membau kon. Sabar nak panjang sabar. Ya, selamat hidup baru mak. Kamu sayang dia sama tutu. Kamu dari keluarga takut akan Tuhan. Kalau di dokter keluarga takut akan Tuhan. Masuk dia di sini. Masuk dia di sini daerah. Suatomai di Bagasar Roham. Sayang dia sama tutu keluarganya baru non dari keluarga Siti Ruam tanpa mama di dalam Tuhan. Sayang dia sama tutu kamu atau dapotan ngomongan lihat sama tutu ison ada emang do di titik oma kok las maroham ada majaloor mungkin Semangat berbahagia di Watak Guru Laikula. Dari sore itu siang hari itu Iwato sungguh karunami itu ada tu sama orang sebab nami meletup itu sawotikon las marahan itu kuda siasa itu kuda laiku natilah ni hari itu nama yang
Jadi melihat yang semua lima sesi makdokon